maroma tak nyaman. Ada tamoy tak kira ki boleh tamoy boleh kiat. Ada ki datang tamoy ki. Ada nebu tenggeng poi katalon malian di laku. Sepeda lah Jupiter set. Ada mau nemu peraban dan nyaman nih gonceng ada. Lah nyaman ngerset. Kilometer lain bung sepeda miyong. Mending sepeda miyong punter. Ada cuma melekung nih. Ingat peraban nyoning. Den, mau kemana Den? Mau nebu tenggang kak? Kusal pa mong tenggang Den. Mental apa Den? Ya maayu kak. Mong mentah nerok nebu katalon. Oke Den. Kok kita tukang masuk sepeda ya? Iya kak. Engkau udah kada. Dikit lah nyosol lagi ya. Oke Den. Tunggu saya di sana ya. Ya kan tenggang ongko setia deh. Sabak kilun sepeda deh kah? Mangkat kata lu nasadin gitu. Lah, pokoknya ku tahu lah nasadin. Kalau apa saya tanya gitu. Masih mat langga wah. Cikin teratannya do mat langga. Wala tahu lo na sa atin. Choy. Mat. Mat. Kakek tahu talo na sa atin, Mat. Hah? Talo na sa atin kakek tahu yo. Kaki jadi demak ke. Masa ada yang melihat lontong pah melihat nung yalah ya ke. Ya tak kira nemu ke. Ya malang gere apa maksudnya? Singkatannya talo na sa atin lontong ko. Engkau aja minta tenggang ke sa atin. Di matalo na sa atin. Hah? Ah. Katanya pule kan aji ya. Di nari alas batong ke. Mun melihat lontong kaki ka berung. Jodoh mamak langgur. Sing si kuat aja talo na sa atin. Tetikeng lontong. Kok jatanya talo na sa atin. Mak langgur. Sadin. Talo na mak sadin. Oh. Aja gitu lah cueng ke kopeng. Apa ke? Engkau aja malah gengkong kuatannya talo na sadin. Jadi mah. Oh. Ketika kami melihat idin ya ke. Ya mau melihat idin banyak ke itu ku ke. Abah tuan kan bila kaki. Bodi konidin mat. Ari re talonnya mana re talon sadin talon na sadin. Lah, kaki mikar kerantana aja ya ke. Elang apa nak ke? Ya. Langgar kintinggal kana ni. Kenapa tak kaboro jawab katemu na. Hah? Apa ke?
Tak lah pendur kana Arya. Keng tengel. Ya anu ka kuping ya kana Arya. Utoman. Isara TV bisa ten ka talo na. Sing urip atanya tepak karen tengel. Makin lebih kok. Cuma langgo tengolongku. Nyatanya talo na saden tadi kayak jawab ponite. Sana kan masadin. Matong kalau tak thịt đơ từng cô trong người ta từng gờ tệ đơn tệ tak thịt ngomber kan aja kamu kok dah kira jadi kan aja kok lapo sangkarai tak thịt đơ Cuk saya kam masade nih. Cuk syariah lagi lo di ketemu. Guys! Guys! kok masih bersama matong ke Kok di talon kabeli mobil apa den? Jual mulai jauh den. ya kawan ya kau tidak Kok masih suara sadin. Nggak mah semak suara aja. Den, sahara kan aja. Tiba-tiba din na talo na kaki din. kaki lah gelak tak kamu apa ke teh dan teh lah gelak tak thịt đơ từng Hanya kunang tenang kau bekaki din. Saya kau nyari talo na kaki dulu jangan kapir. tak keluar apa koreng gelak ya Mapak balanggong kau wae disaro. Katanya talo na kaki je. Tak nyambung orang ah. Esa ku mulai lontong. Cereng kaki gelak tanya mat langge Melang tanya ke siapa din? Saya ada orang yang boleh. Dia mulai lambok cuma langga je lepas tu guna talon. kaki tak ngini ngibur teh ke coba langge je teku Teku dong matin. Yang kini nak kau ngatai lah tak dumpak atau di roker ya. bener teku dah iya ke kupek tengel dah iya Aduh. Tadi keng tengel mak langga je din. Tamang lo din kuatannya tak nyambung sekali din. iya tengel juga tengel lebih mau nyalakan sama mesin lah Oh, dah iya din ya. Bila saya mau buka langga din. Kaki tenggong ribi nak mentalon tak jauh nah. Jual be talon dia kebeli mobil. Nyaman. Weng gandayanan kayak dit. Ke nora ke cek kebo. Kebo Perabuan bayi. Ya kayak kebo yang kodin. Bare melo. Ay boleh din, kebo rajan din. Jauh talon nak kaki ya. Jual be ya. Kebeli mobil mayu. iya mayu Nyaman bel mobil. mayu Saya nggak din, jual talon aja din. Kabeli mobil. Nyaman din. Kok dari supir kaki berdebu din. iya ke nyaman lagi ya Deh ya deh, cara nare. Kaki berdebu deh. udah iya ya Weng. Sampai din. salah pak ke no.